Zawethule inkulumo yeliphakele imali yelohhovisi lakhe kulohulumende welihlandla lesikhombisa. We never betrayed the ANC. We stood with the truth. The ANC is no longer standing for what we want. Batheleke ngetinkani balandzeli belicembu le-MK bahlangana babasixuku eBeyers Naudé Square dudane nenhlokohovisi ye-ANC eJozi tosekela mengameli walelicembu Jacob Zuma. It's good to see everybody here and enjoying the games and feeling safe. Batheleke ngetinkani badlali tingijimi kanye nebaqeqeshi lapho batawube bahlala khona ngesikhathi sema-Olympics eParis kule France. Lishonile wena kunena sikwamukele tindzaba tesiswati lesithetfula bukhoma seJozi Auckland Park. Khumbula ke bukeli kutsi letindzaba tiyatfolakala ku YouTube, X, Facebook naku SABC Plus. Mengameli Cyril Ramaphosa wethule inkulumo yeliphakelo imali yelohhovisi lakhe kulohulumende welihlandla lesikhombisa. Mengameli unikete imininingwane ngendlela lekutawusetshenzwa ngayo ehhovisi lakhe kumnyaka imali wa 2024-2025. Ramaphosa uthi leli vele tawusebenzisana neliphiko lolukhethekile lobaseshe naletinye inhlangothi temthetho kulisana nenkohlalo negwamandla ngamandla embuso. Uthi sekunenge lokwendiwe kucedza tindlu tangasese temigodi. Uthi sekunenge tindlu tangasese taloluhlobo letingasasebenzi etikwentulo kwamashumi layifica ngazike ngamakhulu lamabili letisele tawuvalwa ngalehlelekile lomnyaka imali. Ramaphosa uthi kuphakela kwagesi ngalokutindile ngilenye tindlu letibeke embili hulumende. One of the greatest impediments to economic growth has been the electricity crisis, which the presidency has been instrumental in addressing. The National Energy Crisis Committee, which was established in 2022 to oversee implementation of the Energy Action Plan, is chaired by the President and coordinated at a technical level by the Director General in the Presidency. With the support of the National Energy Crisis Committee, there's been a marked improvement in the performance of Eskom's power stations. Bengameli kuzele kuthi uhulumende wolubumbano wavelonke usebenzela etikwe enqhubekele embilende eminyakeni lesihlanu lengcile. Bebabulala inyoka balandzeli be-MK eBeyers Naudé Square dute nenhlokohovisi yalelicembu le-ANC. Inhloso bekwesekela mengameli walelicembu Jacob Zuma lo-ake waba ngumholi wayo le-ANC lesimbide lesigcawu besike sachutshelwe embili ngaphambilini. Evikini lengcile Zuma amange avela embi kwelikomiti le-ANC ligcunisela igwegwe njengokwelihlelo ngobe abicela ukuthi lokuvela kwakhe kuvulelwe live lonke aphinza atiyele yena sicu sakhe. Zuma ke umelelwe ngelobekatha asesigungini se-ANC lesetulu Tony Yengene njengoba lokuvela kwakhe embi kwelikomiti kwinto ngebuchwepheshe besimanje. Ubekwelicala lecekela phansi isithundi se-ANC nayo kwephula umthetho we-25 umthethosisekelo we-ANC ngekuthi atibophelele ekwesekeleni ilicembu nemkhondo wesizwe kune-ANC. Balandzeli bakhe bathi batawuma naye ete bamshiya. Here as umkhondo wesizwe to support our President Jacob Zuma in the virtual disciplinary hearing which is sitting at Luthuli House there. We are with President Zuma. Our president, wherever he goes, we are there. Nyake kangabi lelikhetho lonyaka Zuma bekakhutha tata kamtakuleli ukuthi tivotile MK hayi ANC. Licala lelibukene nesisebenti sekhomishana etelkhetfo ye-IEC sasemsunduzi lekuphambana nemthetfo welkhetfo liqhutshelwe kumhla til-13 ngengci kulomnyaka losetulu. Musawenkosi Mnikathi ubekwe licala lekutfutsa tinsita telkhetfo ngalokungemthetfo angakagadwa ngisho ngemaphoyisa imbala. Mnikathi ke waboshwa ngemva kwekuthi licembu lemkhonto wesizwe limvulele licala ngesikhathi selkhetfo lamhla tinge-25 ngenyanga yeNkwekhweti. Lehhovisi lebashushisi kulizele ukuthi lithathe isinqumo ngemva kwekuthi bameli bemsolwa balethe imiculu lephatselene nalelicala. What happened today in the court was representations have been given to the senior public prosecutor. We're waiting for those outcomes. We'll be back in court here on the 13th of August. And that's basically all I can tell you today because the matter's in front of court.
Bameli belijaji lenkantolo lephakeme lelisamisiwe eGauteng lijaji Dinswalo Makhubele bathi Tinsolo labhecwa ngato tingcolisa ligama lakhe. Advocate Thabani Masuku utshela umtimba lophenya ngekutiphatsa kwemajaji kuthi Makhubele ubitwa ngelijaji lelisigebengu nalelabanesandla nakugamandva emandla embuso. Lokho ke kutange emva kokuthi asolwe ngekuthi waba nesandla enkohlakalweni leyamene isiyaya ngesikhathi asesengusihlalo wePrasa. Inhlangano yemphakathi #United Behind yafaka sikhalo ikhala ngekuthi kuyangani Makhubele abe ngusihlalo wePrasa aphinze abelijaji. Masuku ke wetfule ubufakazi baMakhubele ngembi kwe-Judicial Conduct Tribunal eRosebank eJozi. Bameli belijaji lelimisiwe emsebenzini lejaji Dinswalo namakhubele bavete ukuthi inhlangano yemphakathi #United Behind ayikaveti bufakazi lobesekela Tinsolo lasolwa ngato ngesikhathi asasengusihlalo wePrasa. I-Judicial Conduct Tribunal lokulibandla lelicondzisa tigwegwe kutebulungiswa liphotfula ubufakazi mayelana nokungatiphatsi kahle kwaMakhubele. Is there evidence that Justice Makhubele intentionally or unintentionally furthered an illicit purpose? Was there evidence of that nature that was submitted? We submit there was none. Ummeli waMakhubele uvete ukuthi ubufakazi lobethulwa ngamakhubele kufuthi buthathwe ngaphandle kwekuchema. We will not find a single piece of evidence that they raised which was in favor of her. In fact, what I was listening to Advocate Pava yesterday, which was also backed up by the Mr. Bishop for the complainants, which was that you've got to find that Justice Makhubele lied because she didn't put a version to Judge President Mlambo, senior head of arguments. I mean, in fairness, when you are an evidence leader and a version has not been put to a witness, what is your responsibility there? Advocate Masuku uthi le Tinsolo labhecwa ngato Makhubele litawungcolisa ligama lakhe. Licala lelibukene nalo libeka indvuna yetemidlalo obuciko nemasiko zizikodwa lihlehliselwe emhlati nge-21 kulenyanga letako kude umbuso utawuthola imininingwane leyanele kodwa usola ngekufumbathiswa imali lengetulu kwa 1.6 million emarandi ngilo lasolwa naye libeka ngumcondzisi wenkampani EOH Jehan McKay eminyakeni lelishumi leyengcile. Laba lababili bangaphandle ngebhayili $30,000 amarandi ngamunye. Kodwa naMakhey bavela kwecala enkantolo emacala etimali leganekise ePalm Ridge ngenyanga yenhlaba. Kulandzela ukuvela kwamabido awo ekhomishani beliphenya ngekugwamandva kwemandla embuso. Babese batfula ibhayili kanti kodwa wabese uyasula kusekuba indvuna yetemidlalo buciko nemasiko. Kepha wabuyela eParliament ngaphansi kwahulumende wesikhombisa. Umbuso uvete emagama obufakazi labasithupha. Kanti inkantolo ibese yala labasola ukuthi bangaqali bathinzane nalabufakazi. The case was postponed to the 21st of August 2024. The reason for that is that on behalf of Mr. Kodwa, I submitted an extensive application for what we call further particulars. What had happened was on the last occasion, I was given the contents of the docket, which spans about 1,351 pages. So I perused all of those pages and I realized that there were certain gaps and certain questions that need answers. Kodwa naMakhey bayawaphika onke lamacala lababhecwa wona. Kubonakala ngathi inkantolo lephakeme ye-Free State isatawulinza kancane ibone ukuthi ingabe umdlwenguli nembulali Thabo Bester uyamthola yini ummeli kude ukhonakala kubeka langa lekuteka licala lakhe lekwecejele. Le nkantolo esamelene kuva ukuthi babhadaliwe yini bameli balomunye webasola Diego Makhutsa. Basolwa labayimfica labafaka ekhathi Dr. Nandipha Magudumana neyise babukene nelicala lekusita Bester ukuthi ecejele le-G4S nga-2022.
Umbekaqala wesithathu uMthobisi Mncube abengekho madvude nendzawo yesehlakalo ngaleli langa lokabulawa ngalo lebeka umdlali welibhola lucavile Senzo Meyiwa. Ngiloko ke lokuyinkulumo mbikiswano emkhatsini wa Advocate Charles Mnisi nalobufakazi baMncube njengoba athi advocate imininingwane yamakhalekhikhini ihambisana nalokushiwo ngumncube. Ngaloso sikhathi ke umbuso uthi ngumncube lo wadubula Meyiwa mhla 26 October 2014. Kwekuqala ke namhla kuvakala ukuthi umsolo wesithathu uMthobisi Mncube kakuphi ngelanga kubulawa Senzo Meyiwa. Nanome wathi yena beka se-False Loras ku section yaselisedi nemsolo wesine Mthokoziseni Maphisa ovakashela umngani kepha bangekho futane nase-False Loras. From Lisedi in the afternoon, they then decided to hit the road back home or to where they were staying. Then they decided to hit the road to where they were staying in Joburg, which is the reason why you see that at 5 in the afternoon on the same date, his cell phone is picked up by a tower, Heidelberg. Correct. At Heidelberg Road. Mncube uthi yena kanye nemsolo wesine lapho bahamba khona nebangani ngelitekisi basuka kulendzawo kungakendekile sigameko. Kanzi uthi wahlangana nemsolo wesihlanu ofisi sokuhle endulo eGeorge Gosh Hostel eJozi ngemva ukuthi babuye ku section yaselisedi. George Gosh Hostel. George Gosh Hostel is in the vicinity of the area known as Penrose. Ngawuke ngeke kuthi yena abekwe njengalo bekade utaya nendzawo yesigameko lapho kwabulawa khona Meyiwa. This information that you prepared on behalf of the state is exactly what happened on that day. Luhlangothi lwamncube luphambana ubufakazi lobethulwa ngumfakazi wembuso Colonel Sizwe Zungu lapha athe khona bekanatha nalomsolo ngalilanga lesigameko eBasuthu Hostel. Zungu esikhathi akhipha ubufakazi bakhe wathi ngetikhathi tensimbi yesiphohlongo nobe imfica sathi ihlayele umsolo wekuqala wesibili nowesithathu bafika balandelana. Zungu wathi umsolo wekuqala Moses Sibiya nemsolo wesithathu uMthobisi Mncube banedibhamo. Sikubutile ke mbukeli ukuthi uthini umbono wakho ngempilo lephilwa bosha emajele akuleli njengoba tikhona kutfola tincingo nalokunye umbono wakho uyalandzela. Msakazi masikhuluma iqiniso abafowethu emajele akusenzima kangako. Ngoba phela siyababuka labano Facebook. Kubo labo Facebook banama group abakhuluma kuwo abawenziwe. And uyathola ukuthi ngaphakathi ababuye bayiphekele nje khona ebusuku. Invalendeka emajele alana iyo info mnele ngathi iyangimangalisa kakhulu ngoba info lebeyisolo yendeka nje nakudzala ba bribe labana badiza benda konke nje bribery yathathwa kudliwa imali nje kude ukuthi bakuthola bulungiswa kunoko leti claim ke bathethe tibekiwe nje lapha ajajuliswa kepha atendele kumadima la ngaphandle baphila kamnandi banamafoni phakathi banogwayi banemali yokudiza ngiyakhalaza kakhulu ngoba nifuna lapha basafarishe ngempela ukuthi ke umuntu ecabanga ukwenza into embi ethi hayibo ngiyalaphana ejele ngiyosafarisha emajele alayikamsa kade wami awu asoft kakhulu tiboshwa tingena nemacingo lamaphoyisa kane asebendane mawade asebendane nabakithi Nkosi yami isenzo ke esibi neze lesi siveza ojele njengabantu abangawenzi ngendlela umsebenzi wabo ngoba nayo cellphone yakhona ukungena ngaphakathi futhi kuningi okungenayo mhlawumbe kuzomela ukuthi umthetho oweyiboshwa ubuyekezwe ukuqinisa uqalwe phansi. Lona ke ngumbono wembukeli SABC ngeke ethweswe kudiphendvulela ngawo. Kuletinye ke nasibuye titolo. Luphiko lokuphenywa emacala lakhethekile iSIU ibambisene neMahawks neAssets Forfeiture Unit yelovisi lebashushisi kuleli bashuba imbahla. Asikwemukele mbukeli esigabeni sesibili setindzaba tesiswati nawo sisanza ngena ukhethe kahle ihlala nathi.
Liphiko lokuphenya emacala lakhethekile iSIU libambisene neMahawks neAssets Forfeiture Unit yelehhovisi lebashushisi kuleli bashuba imbahla lelinganiselwe ama-24 lemadaniswa ne-70 embuso letibambe ikhundla lesisetulu letingemashumi 22 lenganore kuthiwa lengohlakalo kuthiwa beyendiwa libandla lelisetikweni letemsebenzi esifundzeni seMpumalanga kanti-ke lo mkhuba bawendeka etifundzeni letinzatfu lekuyi-Gauteng, North West neNtshonalanga Kapa kukhishwe tincwadzi tenkantolo tamikise tindzaweni letine lapho kutsinzeke imiti lengemashumi 24 timoto letingamashumi 31 kanye nencola yesikepe. Kuganga akukhokheli luphiko lolukhethekile lweMahawks neAsset Forfeiture Unit ubuyisa imbahla lengabita 52.6 million. Le mali ke iyamanene emathenda embahla yokutivikela egciwaneni le-COVID-19 nga-2021 kuya ku-2022. Luphenyo luvete ukuthi kubandzakanyeka labasemagunyeni kule nkohlakalo. As a result of the PPE investigations that we have been doing, we found that there were officials and companies that were colluding and they were giving each other tenders and they were not delivering the services. And all of that information was put together and referred to the NPA and to the Hawks. Labanye balabasolwa bacalile kuvela enkantolo. 22 accused were arrested. Some of the accused they've started with their trial yesterday, while today there are others who are proceeding in court. Kulenzeleke ukuthi inkantolo ikhiphe incwadi legunyata ukuthi kumiswe nzi kusebenta kwema-accounts asemabhange ebasolwa, timoto tabo, tikhali kanye nalokunye lokutfolakale etindlini tabo. When we went to court, we went to freeze the property so that they cannot sell them or move them around. Therefore, that we did without the knowledge of the. If we had told them, they were going to move the assets before we get the order. Baniketwe tinsuku letisihlanu ukuthi basho ukuthi bayaphikisana yini nemacala lababekwe wona nobe cha. Kulenzeleke ukuthi bavele enkantolo ngenyanga yeNyoni. Emaphoyisa eMango athi asabela timpilo tawo kulandzela kubulawa kwemalunga awo lamathathu enyangeni lephelile etigamekweni letahlukene. Lokishi laseNanda enyakatfu naseThekwini liyachubeka nekhambe embili kwekubulawa kwebantfu ngekwetibalo takamuva emkhatsini kwenyanga yembala nengongoni nyakenye kakadlela kanye nekushaya kwebantfu kusetulu kulendzawo. Indawo yaseNanda iyikhaya kubantu abangaphezulu kwesigidi. Iminyaka izakhamizi zikhala ngobugebengu obudla lobu kule ndawo. Kubikwe ukuthi kunamacala angu-63 okudlwengulwa avele ezibalweni zakamuva zobugebengu. Okunye okukhathazayo ukubanjwa izimoto kanye nobugebengu bamaqembu. Muva nje sekubulawe amalungu eCPF amathathu abelisana nobugebengu endaweni nokwenze amalungu asele ngemuva eCPF ahlalela ovalweni. Sama target sama victim ngaleyo ndlela njalo ukuthi sizama ukukhusela umphakathi ebugebengweni obukhona. Thina asilwi nabo eze team babe team kodwa silwa nje nobugebengu nje in general ukuthi abaphephe abantu bakithi. Umkhuzi wamaphoyisa esifundazweni uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi usexwayise izinhlaka zomphakathi ezilwisana nobugebengu ukuthi ziqaphele uma zibhekene nezigebengu ezinobungozi. Umkhwanazi unxuse ukuthi ama-CPF asebenzisane namaphoyisa ngazo zonke izikhathi. Socela ukuthi sazi ukuthi yipi van esemsebenzini izithini inamba zeyingcingo zale van la emsebenzini. Sizama ukuthenga nama radio ukuze sixhumane sikwazi ukuthi banike sixhumane nabo. Blondi Khatebe, SABC News eNanda. Nasibuka imakethe tetimali sitfola ukuthi irandi lehlile nalicathaniswa netimali takulamanye emave.
Siphatheleke ngetingane badlali tingijimi kanye nebaqeqeshi lapho batabe bahlala khona ngesikhathi sema Olympics eParis kule France. Kusenjalo babili labadvumile emidlalweni yema Olympic bahocile kule midlalo. Botadai Pogačar naMarketa Vondrousova ngibo labamedele ukuthi batabe banganyakati kulamaviki lamabili latako. Likomiti leSlovenian Olympic livakalise ukuthi Pogačar ngeke abe ingcenye lemidlalo ema-Olympics eParis njengoba bekamatasa kakhulu emavikini amathathu lengcile ku-Tour de France race. Kuthi Vondrousova lophumelela indondo yesiliva eTokyo eminyakeni lemine lengcile uphocelele ukuthi naye ngabe ingcenye lemidlalo kulandzela kulimala. Labanye abadlali abadumile emidlalweni wetennis abangeke babe khona bafake ikhathi Aryna Sabalenka, Ons Jabeur na Emma Raducanu. Welcome France, welcome Japan, welcome China, welcome Germany, welcome from everywhere, from the whole world. You are most welcome to France, welcome here, welcome. Tivakashi tithela ngebunyenti kuleli dolobha kasi timbangaliso elizinga letokuphepha kule ndzawo njengoba kunemaphoyisa lamanyenti ladzabuka nakulamanye emave. It's good to see everybody here and enjoying the games, and which is most important, especially in times that are very politically charged, socially charged. So it's a good feeling that we're seeing everybody from an international perspective here, keeping us safe. Emaphoyisa latawo baqinisekisa tokuphepha kule midlalo abalala tinkulungwane nemakhulu lasiphohlongo kanti adzabuka emaveni langetulu kwamashumi. Kunasibusiso Mahlalela kulugwalagwala FM. SIU ifike ngemandla imbombela njengoba kunetinsolo tekuthi bandvu bebatapela etikweni letemsebenzi yesive. Ingabe wena nelithiba niphethe tiphi kulethamba embili kulethume embiteni? Kunjalo lamabuza sasangadwe imbili zivusele kwene lisimba lakho njengoba ke seveleke uyithinzile siphese lesinza ke liphiko lemaHawks yeke leliphiko leAsset Forfeiture Unit njengoba ke namuhla bangeneleke impahla etikhulukete elitolo lePublic Works kulesifundza sempumalanga landzela naye inkohlakalo labayenda kunalike litingo lesikhathi ke semkhuhlane weCovid-19 lapho kwadliwa khona ke imali embuso udlapha ngento kwaloko simemekela abathi kangcono tinzabakete emithetho ukuthi ke sitawubukana ngelitsaba lelitsinza nobe ke inhlangano yeMK Party nemnumzane John Hlophe laqokela kuba ke kuJSC ngaphasi kwalo ke lelikomishana libuyeke kwahlulela kuleli vele eNingizimu Afrika njengoba ke iAfriforum iveta ukuthi ayikusekeli icoko nangewe kunene kunalo ke lukomishana simemekela abathi ke tizabate emithetho ukuthi sitawuva ukuthi ingabe khona umthetho lovimba ke nangewe kunene ukuthi angahlali kunali likomishana lethi naletinye yalo ngesimbi yesithupha kuzomade insimbi yesikhombisa kumsakato liGwalagwala FM. Asibonge kakhulu Mahlalela kucala lapha ke lamuhla asiphindze sihlangane futhi ngalesine tikhona telimi lesindebele kusasa kanti ke ungaphuthelwa simo selitulu nanto zakhe ngemva kwetitolo usuku lobuhle. Ngetelational ngedanzabatalo kanjalo ngetelational ngenaso simo sethu sibuka kakhulu ke Dr. Mabuza kanti ke masibuka sithombe sethu kusihlwa namuhla akhombisa kuba mehle kakhulu ke mathuba emvula mawuhla insurance live njengoba ukhona nalomsingo moya lobanzako kanti ke limbonye ngemafu mawukhuphuka nobeke uyembumangana live likhombisa ke kubalela ngwala lomuhla kanti ke naselangeni lakusasa asesekhona lawo mathuba emvula insurance nakapa njengoba lapha kuyeke la 30% kanti ke nalomsingo moya lobanzako ubonakala ke uba khona kanti ke sicwayiso ngahle ke kucubuka umlilo ngaleke la isifundzele Limpopo ngenxa yekushisa ngwala lomuhle lokukhona kuleto tinzawo leto kanti ke la uma sibuka ke la ngishisa kusemenjane langeni lakusasa masibuke la sifunza eGauteng mabuke Pretoria likhombisa ke kuphona nangale boJohannesburg eBronkosspruit ihlela lapha ku22 kanti ke nangale Carletonville ke kubanza ke ekseni kanti ke sifunza iLimpopo mabuka ndzawo lefana nabo Musina nangale kuBothoyando kuyashisa ngwala lomuhle mabuka ke Parabula ihlela lapha ku33 kanti ke iMokopane ihlela ku27 likhombisa ke zimbi kanti ke esifunza ke la impumalanga mabuka ndzawo lefana nabo Sikhukhuza kuyabe kushisa ileto ndzawo letoke ngwala lomuhle njengoba ku32 kanti ke eMbombela uyofika ngale kuBopinari kaDanji kuyabe kushisa njengoba lapha kuyeke la 30 mabuka ndzawo lefana nabo Mkhondo kuyobe kubanza ke ekseni njengoba lapha kuyeke la 23 kanti ke sifunza eKwaZulu Natal mabuka ndzawo lefana nabo Vryhead Lady Smith likhombisa ke kuphola kuleto ndzawo letoke kuyofika kuPietermaritzburg eBodurban njengoba lapha kuyeke la 22 kanti ke Kokstad kuyobe kubanza ke ekseni liphola ke la ngeCustomer Dinner njengoba lapha kuyeke la 18 kanti ke Eastern Cape
tindzawo letifana nabo Graafrenet kuyabanza leto ndzawo leto njengoba -2 mnangale bomulitswa League 1 kanti ke mabukandzawo letifana nabo Conce lihleli lapha ku-18 njengoba la lifuthumele kanti ke Western Cape mabukandzawo letifana nabo Vredendal likhombisa ke kuphola leto ndzawo leto ke nangale ke labo Beaufort West njengoba lapha kuye ke la 16 kanti ke mabukana ngale bo Cape Town lapha kuye ke la 15 ngalo lomuhla kanti ke la Northern Cape indzawo letifana nabo Upington Springbok likhombisa ke kuphola kanti ke kuyabanza ke iSutherland njengoba lapha 3 ekseni kanti ke Diana khona lihleli lapha kuye ke la 1 kanti ke sifundza iFree State eBothaville kuyabanza kuleto ndzawo leto ke nangale bo Bloemfontein njengoba buka lapha kuye -1 nangale ke la bo Ficksburg njengoba lapha kuye ke la -4 kanti ke la sifundza iNorthwest indzawo letifana nabo Vryheid nangale kuTosca wehle ufika kuTaung kuyabanza kuleto ndzawo leto ngalo lomuhle kungakho benguphathele kona ngithi kini busuku abube ngilobuhle